februar 2018. Godine počeo je kao i svaki drugi dan u školi Marjorie Stoneman Douglas u Parklandu na Floridi. Bio je dan zaljubljenih. Hodnici su bili ispunjeni smehom, crvenim balonima, planovima za večernje izlaske i porukama simpatijama. Ništa nije nagoveštavalo da će taj dan postati jedan od najmračnijih u savremenoj istoriji Amerike. U 14 časova i 21 minut začuo se zvuk koji je u početku delovao nestvarno. Neki su pomislili da je u pitanju vatromet ili školska vežba. Ta kratka zbunjenost trajala je svega nekoliko sekundi, ali je zauvek promenila živote stotina porodica. Nastala je panika. Vrata su se zaključavala, učenici su se skrivali ispod klupa i u ormare, telefoni su drhtali u rukama dok su se slale posljednje poruke roditeljima. Mama, volim te, ne znam šta se dešava ako se ne javim. Hodnici koji su do pre minut bili puni smeha pretvorili su se u lavirint straha. Nastavnici su pokušavali da zaštite učenike, da ostanu pribrani dok im se u očima vidjelo da razumeju koliko je situacija ozbiljna. Sirene su ubrzo ispunile vazduh. Policija je stigla, ali vreme je već ostavilo neizbrisiv trag. Ispred škole su se okupljali roditelji, očajni, nemoćni, gledajući ka izlazima u nadi da će ugledati svoje dete. Minuti su prolazili kao sati. Tog popodneva izgubljeno je 17 mladih života, učenika i nastavnika, a mnogi su zauvek nosili fizičke i emocionalne ožiljke. Zajednica Parklanda, poznata po miru i sigurnosti, bila je slomljena. Svet je gledao u neverici kako se još jedna škola pretvara u mesto tragedije. U danima koji su usledili, sveće su gorele ispred škole, cveće je prekrilo trotoare, a imena žrtava su izgovarana sa suzama. Preživjeli učenici su odlučili da njihov bol neće ostati samo tišina. Njihovi glasovi su postali pokret, tražeći promjene, tražeći odgovore, tražeći da se ovakav dan više nikada ne ponovi. 14. februar, dan koji simbolizuje ljubav, zauvek je u Parklandu dobio drugačije značenje. Umjesto čestitki i ruža, ostali su krstovi, fotografije i poruke ispisane drhtavom rukom. Taj datum je postao podsjetnik koliko je život krhak, koliko se svet može promeniti u nekoliko minuta i koliko je važno čuvati one koje volimo. Neke rane vreme nikada ne zaceli u potpunosti. A tog dana tišina škole pretvorila se u krik koji svet neće zaboraviti. Ako ste stigli do kraja ove priče, onda već znate da se mrak nikada ne gasi, samo čeka svoju sljedeću priliku da progovori. Hvala vam što ste bili dio još jedne mračne noći na kanalu Mračne priče. Ako vam se dopalo ovo putovanje kroz tamu, ne zaboravite ostaviti like, podijeliti video i naravno pretplatite se na kanal, da zajedno zakoračimo u novu jezivu priču koja tek dolazi. Do sljedećeg puta. Ostanite daleko od sjena.